Yaki Khubor ka Bate Se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kajing besngopat ba lani ka public hearing na kabenta kajing temu benti yau doyong kat kum kajuk start sayan kelalong hak apnyo trek unailar ajar posau hak shnong sdat dakar kabahap hapo ka West Khasi Hills District kelalong bayat be ya renti rengga kajing kershan bapura nakipat ba be benta hak kajing besngopat ba Kaja kabla temu benti doyong kum kajuk start sayan lani ka pendeng sha lang coal block kadai jong uba Shining Star kado sau ubre unang apply ka mining license na kabenta benti yau doyong bagajing besngopat ba hak kajing kalong bitek halo ka may mariang ladik environmental public hearing Nakaliang jo ADC ke West Khasi Hills uba MA Chalam ubala penya ya kajingalang ula ailat hi kodingan gibede ki try jaka yaki himadong stone land owner and coal trader association yaki pat ba yaki dong lam shtong badi ki kinhun seng bhalang bakin penpau yaki jing sngo ki jongki halo ka jing temu benti doyong hakani ka jaka hakaba baro ki jingkran da ko we ka sur la penpau ka jingkershan Haka jingalang la sakhilang daki officer daki Meghalaya State Pollution Control Board ki bakinthop environmental engineer uba YF lalu member secretary Dr. GH Cherbang baki we Ngakwa ban kesnyo ti ba balay ngilay yin leni balay ngilay lum mata kasngi ni Ahmad Jangi na kono shop ngilay sngo baras kata ba la sha khang ka jingti de yo ngilay si thos ne manchwa hadi ngin ya len ti ni por si por Pleno kalat kalenti hakaba ngelayo ya kalat mana apply di mining list jongi ne kumbagi ong hakajuk kubat mine dal scientific mining the when project proponent bagi ini habaka keteng jong ka coal block ada penting challenge coal block kilaya ilang bagete kilenti nulu ka basda hadu ba kabagila apply ya ka forest clearance ter hadu bagila igini ka drilling ka prospecting license Kumpa kilaya di kesenjam kibala kham slemi katu kadepor dan bok mata ngi yo ikene kalat baman padia state haga bakila apply ikene ka environmental clearance kila apply katu ni tendon jenti kingal hapo kasia ni ka state environment impact assessment authority kila apply ban yo ya ka environmental clearance kat kun ki tendon jong kiyai ki ha ban pendat ya kator le ni term of reference ni kita ki phang ki ba ai lamba ka jing ka sia ka bade kmi ya kan kaliang ila ai ki kita ki point har ba ki la ba tin kre lamba consultant joki bedan sekali kan yang jonga ila wa mai ila ban kre ya kata ke iya le ni ka bagi ong ka environment impact assessment ha ka bala puli binya ha ki ni jeka la ya shkmat ha kan ya tadi ka mai ni ki ban ki jingma ki ban mi kapan ni kada gile gile ka mining kila puli belia kita hadi kata pade kila pensina pade dekoi bagi ong environment management plan wiki ai ki jing sniu ki let's say ki bala ban mi nagani ai on pen bahai ki lamba ni ki EMP sabamut abali snai ki ni bara atli ide be kun ki diagnosis bagi treatment leni kun ki jing la pati ki pentia ta yakni pade ki ha pan implement lembaga environmental clearance but lembaga state Meghalaya State Pollution Control Board hakipor ki bandang yak Ahmad bung usardar jong kasnon sarkar nala penpau but ai yaka digreshan naka buka kaneka environment public hearing but na ai ru ka digreshan kaneka scientific mining kan rekam no sang bahkan long ka yat be kalat ban kamai kaji yaki kun snong kun thau bat ban yada yaka jing penjot yaki bau kitab tanggane na play school da ka jing plila do ka sarkar bala menjur panai ka mining list yai ma shining khadosau ikrman bahkan long ka jing kerku namta ki pai ba I jom kene ka snong pakadong ka thai kaseng kan don kan ka jing persat yang ki project ini ki development kawan kabawan da ka jing shai lor ka ai badro ni kentu bakani ka project kan dei kan long ka capitalist ban yo jing mentoi cement
Merai kare belong salonsar bagi trai jaka trai snong ki samla dong kadong kathai ki yo bentalang hakikam kijam. Namta kajing mentoy jo ki pada ni na kalian dong kasai ni ai kajing kersan. Kulai sibuk. Trai snong ki trai jaka ki trai muluk. Ba kinya trai rekap ba ki airu ki kam kijam. Syaki breu jong hakaba kat ba kidang la menteri ya ki kam ba kila menteri ring sutu kidon ki kep ba ki habara ki breu ki banabat na ba kali ka scientific method te ni kermelu ba uba shining unum dei utau he saipan uba one hit ya kita sri ba ujak lu tang stepor te hendrai udai uban taipat ya kata ka jingking namta jungi ki paitlang ba minyo ban khaisuk khaisan ninyai dagata ka lepi ka badai kakum kajuk ka bamta kenapa kanum don ano kajita ya kata ka mai mariang te nakaliang jungi joka Rilangam Traders Association ni ai kaji kesan ipi masening ni kitbok kilwiaru ba kin long iba saiso harne kam te tangkini kintin ke ba khniap kublai sibun kublai sihajaru kum wei unong songsinang bat ru nakasur jeng kipai ba keba ia mapok kaniga area ba ipen pau gije dokumen ya kani ka public hearing ka bala penbaik da ka environment ba ban penlong kata kijing pi doyong kum ka juk start science ka bamenta ba ni pen pau ka jing kersian ya kani ka jingmu ba ngangit na pedeng jungi hi barot ni angnut ya kata namal ba ni lakmat kijing kijing sitom kijing denjar hapo kini ki shiphousnan ngadang ya keren kai bat wei perlok ba ya syong dukan lang ba uong ba ngilak suting menta pa ni syong dukan namala pun stan ki bawan pansya wadi ukhauru kilo artilo kiladon ki bawan pansya bakli hamu ngasyong hamuay. But kata kadi kijilong jadi beriu jengi bakila kerdu hadu kata-kata ko kipajba kiba lesi kiba tip nang ta kini kisar kiba ngap ya kini kipres rukumju ba kajing kerdu jadi pajba jengi hakini ki senam kalau kebasyur kai. But haga pak school ru labun kijiba lawan penpaino iki ko jadi bapak sejengai balai gigi lain batu juro ha kibabon kibenta ngila du cingkermen terdai ta kejingwan biang kanika jingkmu banti doyong katkum kejuk star science ni kermen ba kalau wei biang ya kadong kathai jungi pajba jungi kini yo ika bela kesini hakilat kibenta ba hero tengah perpau kijing kersyang bat lesila dadon na pedeng juki barot balawan ini bani menjur batnya tinggi ya nga singopa ni rakti gitu ba menjur ya kani kakam masukwa bat perpau ko iba yang menjur bat nga rakti ko jo ne ka dong ka thai jo ni na du bala sha khang ta sponsor de kele iru ba tham tam ya kini gilai kini kisnong kale kisnong long wing pon kado bat sa ka kisnong ba don hapo jo kale ka area ka ba tido yo de hadu menta kemur ba yui gitu kisrok ki ba koru orang mensua kemur ka ba ka so lenti ke sinting de do ba sha khang do yong kemur ba kibriu jo ka dong ka thai kemur ba sha ta kata hadu sitai semua ibarok ka kemur ba kidugan sha kidugan di kemur khang do de menta kemur ba da ka king persang na menta ba yong ti do yong biang nang ba kata ka scientific mining kemar mensua na ba balai ba sha khang ka NGT ka ba ka jing ti do yong ka kurmur de kalong julum de kemud ba kalakta e kamariang kalakta e kumbang di kum tata de kemud ba menta kemud ba kade kade persang marioti yang lu doyong lembang ka pasal itu mani de ngawan ne la kemud ta ban ai de persang ya kade persang di sana senistar kadusta kita kum tata de kale besno jongi kamdon kano kata kajing persya ya kade kamaining menta kamtam ngilakwa balplino kata ka scientific meaning banne kaklau tap bakane kata ka doum doa tengam tabun kentin
tang kene ke tin ku dai sebut ki pai ba ki kemen ki pai ba krisa kan te nang sabong sangkun na gotong berkoi mas pos nang kan ki layam breu asusi pha tariyo belai ni dengan ngai ba ha kene kan tin ta kilok budan burom prasno pathau maden nampa kiwan hne ka men sin sofia men sin kordor bantersian ni kene ka public hearing ko environmental namalba kane kam long kam go ba banyo belai sui dapai ba nong tong jong ne wasa sik ta jing du no spokesman ngai ba kai ba layam priu ayeng sen dong chu jam dong chu na sofia ba ne kam hat ayeng hasen kaum dong chu hak school pun dong chu namun tepat demiki observa jong ru nama kilong peden kam nong le tianga kin perkhat di maki ke ngangai ba abaro kadi pelong hering alai dekan ri baik ngangai skamba hal dekat jongi pendong ni di pelong yang di hering dekat don duyong ang ni ndi ang ngomong dekat don duyong jongi ang ni nilarai ya ni bang ai men ni rekomend men ni dati ki mundur lang ki ku ndai manung noro pros ko la menjur bang ai men ni nama ba ni sultu syakdar penadu bakai didi ke khangno khanyo tulit jo na april arjar hak sau terus nen la issue de ndak din tilak nanti data sokar yang ki obsar yang nadu ka central government ke idea kala bagi imlan na sumba kanu kala ka boksiar ha ya kinu sungsang hune dengan ngai skema menta baro kilo kijor inong shukshna wang hune bandon menta bangi hune ngangai ka mensin wa ha kut pa ha ka korobha bang island ke kesian bukan kam kanong seso lingkungan yang aso ban ai kublei ya kakur dengan kapala plila plinti ban ai kala keliti je ba shining ban ai ke jeka ban apply mining ke tu ke jing tha jong sorkar dengan mata yang hani ku presiden jong ka manu koila ola portudar session na yetu ye pitan dia ni na du bakhang ni lali sebu hakun sehingga yang bisa ni lali ban keli jing keli handre ka ko ke jawab pa kampat don ke sistem Sebab shining mentang nak don ke sistem. Kersan met bat men sem ye kini jing persang bagi jing temu jong pi bat ngakramen scam bagane kan urlong bat kan onlong no. Bat ngada kapat li gutsar badon burom jongi bat ke government badon burom jongi ba slobha bangi da karpat ba slobha pen kloy ye kini. Lemar ke jing khan jong pai ba jongi kalong sebab pala. Lemar ngundon do we pat jongi ke tau doyong mau sun munumala mau sia. Kita ke jing sedang menta benginyok mining yong doyong kan long ru bangin penbut banjok mining sio mau sio siap sio mau sun terte. Begini ngamdon dikentin sibon ande ngakit bok kedewang bat ngat try kinong khai jongi ligila seliang her-her ya kani. Piwan da kamen sem bakwa banginyok ino ba lano ke sorkar kan ai no hukum ini benti dulu. Ngai beli kerpang epi sar shining car ya ke jinjak nanti ka jongpi halo ka jingka dum ya ka dong ka than ka jongi haka kamai ka ji hakayo ka kot hoi ngadai uwei u samla ubala syakta direct hakane ka kam haka jingkang jong kane ka jingpi doyong haka jingkang ya kane ka jingpi doyong ngadang don haka tu kapor ngadang don haka jingpule imei pa jongai la jinjar yang pangan pendep ya kata ka jingpule haka ba dan saat snem haka bangan pendep andre kumno da kajing sya lane de kajing ai kersan jing mi pa bat kajing sya duk ka jonga ngalala sisa ban pendep da kajing puli ka jonga te akne kapor ngayang tolong ngaru ngadairu wai member jong ka exporter association Meghalaya Mine Owners and Exporter Association kabadai hangpai kapapet ya ka likely ke export point kata ka di ka bagli cara kau bat borsora ti nakaling ka jonga ngadap da ka jing men sisa panganwan ban ai ya ka jing kersan ya kane ka environmental public hearing ya ka jingat nanti jong iba shining dengan next scam baro nakaling ka jong ngiru ni ai ka jing kersan baro ki badan kane ka meeting hilawan
Kerpang ban ai ya kata jingkarsan ya kani ka public hearing ba belong mentakas ni. Lasdang ya kejingti doyong haus nem haja. Kalau long sisa kejingkerku ke bakrau ya kur kejat kejungi. Ban ngangit skam bau neu doyong udai umar kok pendau ubau blei la kerpang yangi ubreu ban penun kamhok ya ka. Nadu pasdang doyong ilayo sibun kejing mentoy. Kabanding kong ilayo ban snaying snasen kapaar Nilayo bantit jaka tit puta. Kabalay nilayo bantit kali. Kabasaw nilala ban pa school lagi kun. Syaki school ki babha kum chasor nostoy. Chasor shilong barwat syadu syabah jong kajelar. Nilayo nilamat ya kata karoy kepar. Haka kamay kaji. Haka jaka dokha. Haka kur kejay kejungi. Nadu bakang sendet ke NGT. Haus nem hajar kasau. Kalau long tik kumbawan lengshop kanem sniu ya kakur kejajui. Yang kisam kibangil mut bansna ngim yoshu bansna. Yang kisam kibangil asna ngim la shu ban pendep ngihap banshu I kongren kumtu. Ijaka kiputa kibangil atir ngihap ban dino. Tang nagbenta ban pendap penbiang ban siubay school yakikun. Yakikun dikti kibang ilapha syabab jong kejelaru ngihap ban ong yakiban wanno nama ngimla syu ban siu pendap ya kita kejingdun kam jong kibaro. Gilamat ya kijing kibakrau hadu kata-kata. Mentah haba kasurkar ala ailat banti diyong lengba kata scientific mining keba yada atat ya kamay marem namar kata ngayang hangne haga kerteng jong kakur kejat haga kerteng jong kadang katanji barabuway namar balay badol uway uri urangba ubaday uparadong uparatay ubaday hi ubri ujongi uta uday urangba shining star kadosal namar kata ngasyane tali heu batik kur barok kubai yang skam man ai ka jigersan ke bapura ai ba kene ka public hearing menta kasgi kanlong ke bajo ai ba kata ka scientific mining ru kanlong ke bajo ngitip baga dingdon pisa jong phi khampet pinsawan phi jing khet nang telo nong stoi ngiru ngiaru spalang halor kene kanong rim isang bahang jong Nong Stone West Kata Hill ila ai ya gane ka Cingkersan kabapura habang apek mene ya kine ki slogan hangne ba pila tho piong ba gajing ti doyong kawan ra ya sibun ki jingmontoy ya ka area jingi ya ka thain boro gowe krampak gajing ti doyong kawan ra ya kata ke income generation kaba ai ke Cingkersan yang ni hakiliang bar fight ngalamla abanjer kerteng hamne rengong ipi ngapen sngau api ngapen sisa api ba ke jingti doyong kawan ra ya ka income ya nga ya pi bar fight bodon ho ka jila jong ka Meghalaya om tang kata hare nagaliang jong sarkar ka kaplat ka jong sarkar ka income jong sarkar kanang tiu niwi handi gisi abang ipai sagata ka gross domestic product abang ipai sagata ka per capita income jong ka rim jong ke jala Meghalaya kala nang hia abang yo compare hagiway pat isnam kumta ngam nebun tin barbun ki jingkan nilayakran sakmat badning sang iaikan hi kejuk ke point kamat jika land owner and trader association hadi si baladap pelong kijing yalang jongka bad kala khot yang ni kiseng halang nang tei bad kijing sokhia nilalek bani simanta hagata meeting bad nila airo kijing menjur bangin kersan yang nega scientific mining bad ni bani sisa kata da kabang ila thok ila soy kumba
janbar khoi ki sang halang ban nyela dem ai ka resolution hang ne ha po kemi ban pensha ya kata ngila de panle bat snow ban penbana hang ne ba ni sai chisin sang halang jong west hill ni manjur ya gane ke jing ti duyong lemba jong taksian tipik main